Hadirin, pintonan anu munggaran, pembawaan tembang Sunda Cianjuran. Penyaji, nomor peserta hiji 82 Nia Kurniasih kompetensi vokal. Nomor peserta 304 Yunia Pasya Fauzia kompetensi vokal. Nomor peserta hiji 48 Mayang Krismayanti kompetensi vokal. Nomor peserta 08 Jenny Lestari kompetensi vokal. Nomor peserta hiji 50 Mayang Amalia Nurzaini kompetensi kacapi. Nomor peserta 2 Syamsul Hadi kompetensi kacapi. Nomor peserta hiji 5 Intan Nurhayat kompetensi kacapi. Nomor peserta 203 Raka Anugrah Tama kompetensi kacapi. Nomor peserta hiji 40 Leni Widiasari kompetensi kacapi. Nomor peserta 00 Amiruddin Ramdhani kompetensi suling. Nomor peserta hiji 6 Muhammad Hasbi Sultan kompetensi suling. Nomor peserta 060 Dinda Sabda Yoga Suara kompetensi suling. Nomor peserta hiji 80 Pramadita kompetensi suling. Nomor peserta 082 Firman Adi Saputra kompetensi suling. Judul garapan Narangtang Rasa. Sinopsis: mamaos ngantor sumaos, panambih ngegerih gali, wuruk pi ujuk geni ngaraga reh rempan ngareka rasa, horeng panggeuing nyaitan ati salendro larap nadiri. Girang pangajen miwah para panonton, wilujeng nyakseni. Ciri daya Pancasila.
Nama